Leli hostela libhekene nesibalo esiphezulu sokwakhiwa kwemijondolo engekho emthethweni. Iziphathimandla zithi buningi ubugebengu obenzeka kule mijondolo. Sila eDenver informal settlement la khona senza khona ioperation sizama ke ukulwa nobugebengu obenzakalayo lana lokhu kuphazamisa ukuthi singakwazi ukusebenza kahle njengomnyango ngoba sa appointa inkampani ukuthi ikwazi ukuzosebenza la ukuthi sithuthukise impilo zabantu abahlala ngeInformal Settlement kodwa ngebhadi satshena ukuthi le ndawo the way ingakhona ispace sokusebenza sikho. Umabaso uthi ukudiliza kwabo lezakhiwo kuzosho ukuqhubeka nokwakhela abantu izindlu kule ndawo. Sizobhikiza wonke lo mkhukhuleyo le esebenza abantu ngokugana berana amabhizinisi angekho emthethweni ngaphakathi emkhukhwini ayenza ke nezimpilo zabantu zibe sengcupheni ngoba uma abantu berana amabhizinisi angekho emthethweni bagcina bedubulana belimazana gcina kulimala nabantu aba-innocent. So ke esizokwenza ke namhlanje ukuthi sizosusa bonke labo bantu labo sithole ispace bese sikwazi ukuthi silethele izinkampani esayiqasha ukuthi ikwazi ukuzofakela abantu ugesi lana sikwazi ukuthuthukisa izimpilo zabantu. Lo mnyango uthi imijondolo ibambezela ukulethwa kwentuthuko kule ndawo.